Difurong supialong patoreaju long niadim kang hukilu. Nepal petialong dolong kiru rajok nat kacileng kisung. West Karbianglong jurikin dengalong arpekador kawya pothak kacingwai kapatep. Otlangno kacuklem bang hinia tumapan kinebdun. News time along pen kodok ko wepanda kadron bajariglo non bir tang ton pen arjik tha difurong supit heri nipai chok aningwe difu member hostel adong ke du Panasonic akulat la pen chief bari Shiva Mondir along kangho kidura birta kat news channel along birta nangli Panasonic akulat ahem pho asu gupta phan kat news saprang kya tumpen karjudam hut nang kacha thana teng pulote kadok ko we lak camera hini pen lak camera pho an hormuke na hok lupasi nang chathan dun lapen labang so kangho bage kobanik kulat along shutter hai hu kasilam vera munit si labang society claim thekji anut kapre ga munit ke thek puta alang lipen nang than dun la so puthak alang lipen administration na phanta sodak pen ke hang pado athema laposon kanghu difurong supialong aphong lo setame inut bag kanghu phanta police atu nep thek পুতা আলাংলি পেনিং জি আমাৰ টাউনত একদিন কন্টিনিউয়াস ঘটনা হৈ আহি আছে আজি আপুনি চাব কোনো এটা দোকানী মোবাইল দোকানীয়ে সেফ প্ৰত্যেকবাৰ মই এফআইআৰ দি আছো কিন্তু কোনো এটা মানে সিদ্ধান্ত ওলোৱা নাই এডমিনিষ্ট্ৰেচনে অলপ হেখিনি গুৰুত্ব দিয়ক কিউকি এইটো মোৰ দোকানৰ প্ৰায় আমাৰ থ্ৰুআউট দ্য মাৰ্কেটত হেখিনি চলি আছে Anparta halapu chief bari Shiva Mondir along ta donation box atala theng dagamat taka to anta pon et pusi mondir ke hona tumpen pherang kyak no pachini dun Number 23 Bogoton MEC constituency angkang Nepal peti along Thansuri alang roke kabadolong kirui rai ajok narnat ka chengarat atum kisungna Birta kilang dona tengki rong soratum methang atang kachirong si Nepal peti pen parai najon ke kap iver chega dolong patoweajo ihuma motor ke kap jafan kateroi bomahut klorai mate rurailo non hadak ki dor ratum aribang kacheleng chojor chulang school ki don hai hui aratum ke kacheleng phan sungkrung hangjang lopusi pherang kyatum adim ka humri damhut chathandun Nepal peti aratum hakko pen nonanta la sotowar la pen la sodolong si cheleng bom Bonta pini arnia ta government atum pen kemesen ka chilenga dolong kasalam PGF han mathapon wangvela pet sai deng de puta than kilega por hot ke wang po jumisen alam ningje te kangsi lam chakta pite kanglo sita la swalam kilega hot anchon kili ki jotlote lam chakta ki jora sonsi man de titi pusi hadak ke do kisum ke phara atum pen ningje rinti la se propjin pen la swati malo isi kemesen RCC dolong kasalam jia phanta kisum ke phara atum pen pherang yang pachini duntu kat news channel pherang ke anantera pen nang kilo birta West Karbianglong jurikin dengalong therini phai pho arni arphe karchi ratlapen karbilo charlia sewang bong arphe kador kihira puthak esi arpong tur lok kaching bai padu Mayalong arphe kador kihira the tarlip dam pining arphe kador kilong le atheke Karbianglong autonomous council CM tuliram rong hanglapen abihiriatum arphe ka syndicate kibia joini pusi rong sora koi pidam reti CM Monita Mohodaratum Arpekador Kapajumajok Arpek Karchetum Kachimin Athang Chotnang Riploputa Mailong Rong Sorlamthi Chipaklang Riti Meghalaya Along Arpekador Ilinador Sika Inkora Popen Thom Keban Karbianglong Along Kila Sodor Sika Kepen Krepon Arpekador Rong Soratum Kilong Leki Syndicate Kipador Joni Pusonta Arpek Karchia Bang Potum Chimin Riti Mohole jitu tokal je loy ase indirectly or directly jitu loy ase hetu bikhoi loi ami সোর্সৰ পৰা পোৱা মতে 10 টকা প্ৰত্যেক কিলো তাৰমানে হেৰি কৰি আছে সেই গতিকে আমি এই বছৰৰ কাৰণে আমি অলপ ৰিলেক্সেশন দিম কাৰণ টেন্ডাৰ মাৰা হৈ গল গতিকে যত নেকি 10 টকাৰ জায়গাত এই কাউন্সিলৰ যেটো অৰ্ডাৰ মতে 5 रुपीस হেতু মতে আমি মহলক আমি এপিল কৰিম যে হেতুৰ পৰা ওপৰত যাতে নলয় কিন্তু অহা বছৰৰ পৰা কিন্তু এই টেন্ডাৰ সিস্টেমত কাউন্সিলত পুৰা বাতিল হ'ব লাগে হেতু আমি ৰাইজৰ আগত আমি আলোচনা কৰি সন্তোষ নিৰি তুমি আবিয়া ফিক্সি চিপি থাইলো লান পেনসেটা মেনিৰি তুমি কি ক্লেম কাচিপি দু আফ্রাং পেন ador kidu inglis plikep poket nirit tum chuyur long la so joini pensi usomara fanta nirit tum ta pacar liji fan kapanong pininga singkana bangke ningkan hinia por bangke ar pega dora vedet han suadora vedet la joini pen nirit tum usomara fanta pacar li theke de lo malong si chibi pon thailo non pacar li ar pega dor nang ka phang hodun la joini kuman malone ki chok che ban nirit me chini dunde der lo seta me ahogalam ke bipari atum lone malik atum lone ar peg nang nam chini ne der lo seta
Cuyur culang abang kan diri tum cuyur long vek culang long vek nang ji poisa tangka diri tum tak kenang sot. Kilo lipet kan news sa pel ke birani hi nang kilo birta. Nan malam sopor pandhina parman birta mung tamanik sinang. Kaziranga English Academy, future flourishes here. An English medium, co-educational, fully residential 10+12 school affiliated to CBSE New Delhi. Admission open for classes 3 to 9 for the session 2018 and 19 for class 11 from April 2018. Opposite ISPT Garchuk, Guwahati 781035 Assam. For more details, you can log on to www.kazirangeenglishacademy.org or you can also email at the given address. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong gehang bich kimji phansi ji tham bomlo. Mangi prai tu duklo. Nilita hemgimi kim bomlo. Sita lahayala ben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena factory along Selam Ponlo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontang lo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang Teso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, telua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihna mo piputhar bir talong wangthulo. Number 9 Amrang constituency arlo non therapeutic kilot anta school a hemlo kithan amanga monchir hipin adim ta dolang. Bangso rong along school kidot thek osomar do. Bonsetame lusunita rong arjon ki kat kang plong ansi arni ke pathon se theklong. Lahenlo Opilangso LP School. Opilangso la ki 100 pen kilometer inkoyan doji kahilo. Keng pen kevek nangji. Opilangso hawar sorkari gangbura bang ke thomla pen sarbang inkoy rongarat phan panongsi. LP School ihumpetta bipondo. Lagi ke damtang 1963 aning kansi sorkar denglo. Lapon aning kanang bongbang so school thireng jeng sitame pado bomlo. Bon sitame pining 2018 aning kana bang ke non anta thanbang nang ke toite dela jok. Lo thanbang avidet lo. Education Department pen non malom along tina school along ta thanbang atuma phan lokapathan pen an ke pasik do. Bon sitame bangso school phan ke kosong tong kilang ke pang krivelo ne ke manghu me binong. Government ke deng pon labangso school 1963 Upilangso LP school 1963 si deng pon lo. Labangso school non am sitame ladak ka develop pon la thang da walang sarkar atum wang piglo dam piglo sitame labangso school phan pa develop pon we. Kamang hume me alama kan halo je labangso school longsi aning kan wang matela akit hituman kilik konsil kilik punon mate MP kilik punon MLA kilik punon dake CR center lo labangso center number ke 209 labangso 209 labangso center la Upilangso LP school long sidolo labangso ladak pen ko anamun phane kapet hedontang sta ko anamun phane EM ke badontang MLA ke badontang MP ke badontang ladak arada tum bhut jogdon pen sta mela bangso arada aphan kamat hapon mate kilang pon non anta thek pon long lelang ladak non kedubom sarkar long pulutante MSc rinaterang pilo la pela bangso franke ilising tipilo ilising tipia franke George Miliklo la posonsi la bangso a constituency a 9 nong Amrang constituency arat atum pe haipon bol la pela bangso rong tu setame a phongtes tame kinigolong bhut pidun pen pe jogdon pen pe haidun bomlo non la bangso school along la bangso school along e kethan bang Lahore Singh terang kedamtang aning kana hot 31 December si retirement andano labangso retirement and that pin na fit labangso school on government menang toy non anta welang rina terang pista me pudam de alang lijong se haidar lo plutang te la sona school aweda ji na hokda thanbang lile noka thanbang awe la pen ke development na hokda kilile la pusona school na hokda aweda ji pusi alang li lam chak chichak pon la pen ke kadog we arat phada lang li halang sut pupon je kacharli
amu hello rar kaching thu ka prang cheng asa yang ding uporsi nili ke claim cheng ke school amu khawang develop nangi pusalang lilang chap chak pon se tame non an chikluyan ar cap social BJP sarkar Karbi Anglong ke dostame lason labang sorong pharma ke kama thapon thangta welang nililong non cerabom hundor singkro la penili ladak nang ka humrit pan ke theklong ateng bangke non an setame la rinata rang pistame ladak RJ mubang same lang tong statum theklong lelang an same lahor sing terang retirement and that thip ladak komasilo than bom la nono matke la horsing terang retire that pen apige anut kaprek atichar ladak la ana to ka ju posta non suliboy commentum ma local MSC lo rina terang pisita la hello nang pathai hadak thanbang nang toy puta nilitum theklong lela amasinon hala ek na 31 December pen non anabanga school masipo an cream sim bom lo thanbang lo usumartum ke rong ruju chona lo thang ta abudi chini ne dalo mane thanbang wedalo pere bang wedalo Khotkhoti police station ang kang theri ni phai truck arni tilip pho pormalong balijan ramso rongpen banghini otlangno kachokle matuma phan SYJ pen KSA tum kinabdun long Karbi Students Association Central Committee Chunbang Thompson Rongpi pen Students and Youth for Justice Central Committee Chunbang Rocky Tokpiatum Tifu pen Bokojananathu Methanga Hem Kachadam Bomahut Ehuma bike NL07R 2893 Towar Kungram Swalong Kipasang Kok Theklong si Langdun Chari pen Banghini Otlang Nosai Kachokle matuma phan Nebdun Cheklu Kaching nang chekatum Banghini men Phola Gotom pen Miss Toliki Horbusi Bangthek La Banghini atuma phanta Choto Lengri Police Patrol Post atuma phan Hodai Tekang Det Lupusi Rong Pilapen dong biasang hodum pen pachini. Birta Banggila Pansikang Ton Poniklo, Domit Thakmi Kurang Tu.